Umunya-Eritrea Enoch Murubra w'imyaka 25 ubitse Tour du Rwanda 2023 yegukanye agace ka mbere ka Tour du Rwanda 2025. Uyu Murubra si mushya muri Tour du Rwanda. Kuri uyu wa mbere tariki ya 24 Gashyantare nibwo hakinwa agace ka mbere ka Tour du Rwanda 2025, nyuma y'uko ku munsi wo ku cyumweru hakinwe prologue yegukanywe n'umubirigi Aldo Tayiriyu ukinira Roto Development Team. Aka gace ka mbere kari gafite intera ya kilometero 157.8, akaba ari nako karekare muri Tour du Rwanda y'uyu mwaka. Kahagurutse Rukomo mu karere ka Gicumbi saa 5, kanyura mu karere ka Nyagatare na Gatsibo, ubundi gasorezwa mu karere ka Kayonza. Munyaneza Didier wa Team Rwanda yacitse abandajya imbere, hari naho yashyizemo intera nibura y'umunota 1 n'amasegonda 40 ku bakinnyi batatu bari bamukurikiye n'ikinyuranyo cy'iminota 4 ku kindi gikundi cyari kiri inyuma cyitwa peloto. Nyuma y'uko bamaze kugenda ibirometero 70, abakinnyi batatu harimo Widuhaye wa Team Rwanda, Zeg Chris wa Maystars na Mathieu wa Afrika y'Epfo bahise bafata Munyaneza Didier wari uri imbere. Mu birometero bya nyuma habayeho gukubana cyane, cya gikundi gishaka gufata abakinnyi bari imbere binarangira kibafashe, maze aka gace kegukanwa n'Umunya-Eritrea witwa Enoch Murubra wakoresheje amasaha 3 n'iminota 57 n'amasegonda 52. Abakinnyi 51 ba mbere muri aka gace bose banganyije ibihe bakoresheje. Abanyarwanda bitwaye neza muri aka gace ka mbere ni Byukusenge Patrick w'ikipe ya Java Novotech waje ku mwanya wa 13, Ngendahayo Jeremy wa Maystars waje ku mwanya wa 17, Masengesho Vanker wa Team Rwanda waje ku mwanya wa 21, na Mugisha Moise wa Team Rwanda waje ku mwanya wa 28, na Manezabayo Eric wa Java Novotech waje ku mwanya wa 32. Ni mu gihe Umufaransa Fabien Dube ukinira ikipe ya Total Energy ariwe wahise wambara umwenda w'umuhondo ku munsi wa kabiri wa Tour du Rwanda. Ku rutonde rusange Umunyarwanda uza hafi ni Masengesho Vanker wa Team Rwanda uri ku mwanya wa 26, aho akurikirwa na Byukusenge Patrick wa Java Innovatech. Aba bombi Fabien Dube ufite umwenda w'umuhondo abarusha amasegonda 21 gusa. Usibye Enoch Murubra wegukanye aka gace ka mbere akaba n'Umunyafurika mwiza, mu bandi bitwaye neza harimo Munyaneza Didier wa Team Rwanda wahize abandi mu kuzamuka muri sprint, akaba n'uwayoboye isiganwa igihe kirekire. Aldo Tayiriyu yabaye umukinnyi muto witwaye neza. Masengesho Vanker yabaye Umunyarwanda mwiza, na Keira Goch wa Afrika y'Epfo wabaye Umunyafurika muto mwiza. Ikipe yabaye nziza muri aka gace ni ikipe ya Israel Premier Tech. Tour du Rwanda 2025 irakomeza kuri uyu wa kabiri, hakinwa agace ka kabiri kayo kazahaguruka kuri MIC mu mujyi wa Kigali saa 5, maze gasorezwa i Musanze saa 8 ku ntera y'ibirometero 121. Ese ukurikije uko ubona Abanyarwanda bamaze kwitwara muri aka gace ka mbere ka Tour du Rwanda kava Rukomo kwerekeza i Kayonza, urabona Abanyarwanda baha amahirwe yo gutwara Tour du Rwanda? Ese noneho nibura baba bafite amahirwe yo kujya batwara ama-etape bitandukanye n'umwaka ushize? Cyane ko umwaka ushize barinze barangiza Tour du Rwanda nta na etape n'imwe itashye mu Rwanda. Tubwira muri comment. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel, reba munsi iyi video maze reba hano ndetse subscribe, ukandi tujye tubana umunsi ku munsi makuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Iyi ni Ibyegeranyo TV. Nge ndi Theogene. Dusubire mu gace ka kabiri ka Tour du Rwanda kavuye mu mujyi wa Kigali kuri MIC gakomeza i Musanze.